pokret napravio brzo. Ok, još jedno. Znači ona s ovom desnom rukom uhvati moje lijevo rame na sebe i ova ruka dođe na lagan. I sada pogledaj što napravim. Okrenem se oko sebe, gledaj. I lagano sretno dole. Nikakve nagle pokrete. Jako ispravi leđa. Gregor se iznad. Ok? I onda samo radite jedan pa drugi, jedan pa drugi. I onda na kraju te kažem gotovo pokret. Jasno? Novi partner s kojim nisi radio sad. I radi ovako. Ajmo. Nađi nekog novoga. Nekog novog nađi. Ajde. Novi partner. Izvolite stati iza nacrveni tatami. Zadatak. Zatrčiš se do tu, staneš na strunjaču, tu staneš. Stani gore. Ajde. Stani, s obje noge. Kolot naprijed. Moraš stati gore. Znači dođeš, staneš gore. Naprijed. Na znak. Samo prvi ide. Kreni. Karlo. Ajde. Dođi. Stani gore. Kolot naprijed. Ajmo, kreni. Stani gore. Bravo. Stani gore. Gracias.